Kungani uNkulunkulu noSathane befuna ukubeka uphawu labo emabunzini ethu? Umbuzo lo. And ufuneka siye ngendlela ingqondo yomuntu eyakhiwe ngayo ukuze siqonde ukuthi kungani lo phawu okukhulunywa ngalo lutholakala emabunzini ethu. uNkulunkulu athi mangabe ebezobeka uphawu lakhe alibeka emabunzini. Ingqondo ngendlela edalwe ngayo bazalwane inamaphathi ahlukene ewenzayo ahlukene emzimbeni. Njengoba kukhona lokhu okuthiwa i-voluntary action ukuthi manje ngikhuluma nani ingqondo iyatshela umlomo uthi awukhulume uthi nengqondo itshela izandla ukuthi azinyakaze kanje. Bese kukhona lezi zinto ezenzeka emzimbeni wethu esingacabangi before sizenze. Njengokuphamba kwenhliziyo nje. Inhliziyo awuyitshela ucabanga ukuthi ifuneka iphambe manje iyazenzekela. Now engqondweni yethu kukhona le part le la ngaphambili esibizwa ukuthiwa ke i-frontal lobe. Kube khona i-parietal lobe o-occipital lobe bese kuba cerebellum la ngemuva bese ngaphakathi ku-temporal lobe la engaphansi noma next to ilokuzana i-frontal lobe kube khona lento esibizwa ukuthiwa i-limbic system. Now zonke lezi zinto zine function ezidlalayo, enye idila nokufunda, enye idila nani but le la phambili bazalwane lesibizwa ukuthiwa ke i-frontal lobe idila nezinqumo esizithathayo. Ngamanye amazwi isinqumo sithathayo le decision oyenzayo uyayibuka ukuthi inamphumela muni kusasa. Lento esibiza ngesingisi ukuthi cause and effect. So le part le ngqondo ibalekile bazalwane kakhulu and yiyo le uSathane afuna ukuyithikameza kakhulu. Yazi ukuthi uyithikameza kanjani bazalwane? Kunale part le engishilo le bizwa kuthiwa ke i-limbic system engqondweni yethu. I-limbic system ke yona idili nezinqumo but idila nama emotions ethu kakhulukazi. So ngamanye amazwi uSathane into afuna ukuyenza ufuna ukuthi asebenze imizwa yethu ngalendlela ukuthi imizwa yethu i-override i-frontal lobe kube yona i-limbic system ezosebenza idlule le part le elike i-frontal lobe. So ngamanye amazwi uma wena uzonyathela umuntu othize noma uzogcika umuntu othize uSathane ufuna udinwe kusebenze le part ye-limbic system so that le part le ezokucabanga ukuthi uma ngabe ngimbuyisela umuntu ngimshaya yini ezomphumela wayo emva kokuba sengisenzile lesetho. So uSathane udila kakhulu le-limbic system bazalwane. That is why even nomprofeti ekhuluma ukuthi asingawathemba imizwa yethu nama feelings esinawo. Ngoba uma senza njalo bazalwane sidlalela egroundini la Sathane. Uyazi ukuthi uSathane ukwazi ukucontrol ingqondo yakho ungaboni nokubona. Niyakhumbula uPeter ngenkathi uJesu echaza umzimba azodlula kubona. uPeter wathatha uJesu wamthethisa. Uyacabanga uPeter ethethisa uJesu. uJesu uthini mabephendula? Uthi get thee behind me Satan. uJesu ubiza uPeter ngobani? NgoSathane. But into ithi uPeter wawuSathane yini? Nanje sichaba bazalwane. Into ukuthi uSathane wasebenzisa uPeter, wakhuluma ngoPeter. Kodwa uPeter wayengaboni uPeter ukuthi uSathane uyokhulumayo. uPeter waba emotional wacabanga okuningi ngenxa yemizwa ayenayo lesosikhathi kanti akasaboni ukuthi uSathane usethumba ingqondo yakhe. Yilento okubazalwane uSathane ayenzayo. Yingakho kubalekile ukuthi le part lesiqinise. And le part bazalwane iqiniswa ngendlela ethize uNkulunkulu akukhulume ngayo eBhayibhelini nakuMoses prophet. Uma ngabe echaza ukuthi umzimba wethu kufanele usunakekele kanjani, senze njani, sidle ini nani ukuze le part ihlezi bazalwane i-strong ukuze sikwazi ukusimelane namaqhinga kaSathane. So uSathane uma befaka uphawu lakhe la noNkulunkulu efaka lakhe ithi lento le izinqumo ozithathayo wena uzithatha kanjani? Lo decider ngoba ekuqaleni bazalwane uSathane wenza the very same thing kubazali bethu kuAdam noEva. kuEva wa-excite i-curiosity noma ukufuna ukwazi ongale kwaloNkulunkulu akuvezile. Wasebenzisa i-emotional yakho ama-emotions akhe uEva ukuthi uma lesithelo sidla uzoba njengoNkulunkulu. In other words uSathane wa-invoker i-excitement ngalento le ayibonayo. Nangempela uEva bazalwane wathatha wadla into engafuneka idle, wathatha isinqumo, wenza isinqumo esirongi ngenxa yoku-excitwa uSathane. And uma bechaza umprofeti uthi umprofeti ngenxa indlela uSathane ayikhuluma ngayo kuthiwa izwi lakhe lalinomculo phakathi nayezo indaba bazalwane. So in other words umculo bazalwane nawo lo esolalela manje la ngaphambili muhle kakhulu bazalwane ngokuphakamisa uJesu. But kuneminye imculo ekhona e-exciter le part le ye-limbic system ukuthi kube lula uSathane ufake imicabango yakhe engqondweni zethu. So ingakho bazalwane
kubalekile ukuthi sigcine konke uNkulunkulu akushoyo. Now le part lena ke uNkulunkulu uma befaka uphawu lakhe uthi zonke inqumo osithathayo ubheka umyalelo kaNkulunkulu uthi awusithathi isinqumo bazalwane ungazange uzokhulume noNkulunkulu kuqala. Ungazange ubheke umthetho kaNkulunkulu ukuthi uma ngabe ngenza lento ngipursue le career noma ngishada lo muntu noma ngenza lokho nalokho ngabe kunomthelela muni ekutheni ngigcine imiyalelo kaNkulunkulu ekusasa. In other words ubuka lento ekuthiwa cause and effect noma lokhu kwenza ukuthi umphumela wakhona uzoba yini na. Yona lento leyo usathane bazalwane ubaka i-character yakhe le ethi wena excitedwa ama emotions akho and then ugcina wenza inqumo ezirong ngenxa yokuthi you are excited. Lento usathana azoyenza bazalwane kaNobhayi noNosele nokusihluphekisa uzo invoke ama emotions ethu ngezingane zethu ngabazali bethu ngabo bonke abantu abasondelene nathi asenze sibe emotionally and then emva kwaloko bese sithatha isinqumo esirong kubo kulahlwa kwethu. uNkulunkulu bazalwane ufisa siqonde lento ukuthi kungani uNkulunkulu ekhuluma kanje ufuna ukusixwayisa ngento ezayo and uthi manje isikhathi sokuqinisa ukwenza kwethu. Uma ngabe lama 5 senses esinawo ngeke siyazi bazalwane sama 5 senses sinani sinamehla ngethi sine sight sine taste siyalalela ngethi siyathinta futhi yonke lento lezi ezama 5 senses uma zingena le information ingena engqondweni yethu iyakha ubuthina iyakha i-character yethu. In other words we are molding izimilo zethu ngayo yonke into esibukayo esilalelayo esithintayo nesiyidlayo nesithestayo. Okuchaza ukuthi uma ngabe siqhubeka senze izinto uNkulunkulu anga-approve ngazo simolda i-character yethu ukuthi egcineni sifome noma senze isinqumo sokuthatha uphawu lesile. Kanjalo uma ngabe sithatha izinto ezi-right zaNkulunkulu sifunda izwi laNkulunkulu silalela umculo kaNkulunkulu senza konke uNkulunkulu akushoyo sidla lo uNkulunkulu akushoyo bazalwane we are molding isimilo sethu after ukuthi sithole uphawu laNkulunkulu. So yonke into bazalwane depend ukuthi sifakani ngalama 5 senses la kule ngqondo and egcineni uNkulunkulu either ufaka uphawu lakhe noSathane afaka lakhe. Yinto ebhlungu kwabazalwane esiphila phansi kwayo but uNkulunkulu kumnandi ngoba usixwayisile ngalezi zinto zingakenzeki ukuthi zizokwenzeka bazalwane. Ngakho ke let's take this into heart bazalwane sikufaka enhlizweni lokhu ukuthi ke senze uNkulunkulu akushoyo and uNkulunkulu uzakusisiza bazalwane. Now uma singena la bazalwane kwincwadi yaPetro wesibili isahluko sokuqala chapter 19 verse 19 nabasothosolonika okuqala chapter 5 verse 1 to 5 uthi ke ngakho ke sinalo izwi lesiprofethi eliqinisiwe kakhulu eniyokwenza kahle ukuba niliqaphelisise njengesibani esikhanya ebumnyameni kuze kuntwele ezansi bese ikhwezi lokusa likhanyise ezinhlizweni zenu. Nezindaba bazalwane uthi uNkulunkulu la izwi lesiprofethi linjengesibani esikhanya ebumnyameni. Yini ubumnyama bazalwane? What is darkness? When isikhuluma ke ngesiprofetho ngale context esikhuluma ngayo. Ubumnyama bazalwane ikusasa lakho. In other words, yabona nje wasila manje asazi ukuthi i-hour elizayo yini ezobuyenzeka. In other words, i-future kuthina injengento enjani emnyama esingazi ukuthi kuzokwenzeka. But uNkulunkulu uthi ngesiprofetho bazalwane nina niba ne-ability yokubona into ukuthi izokwenzeka kanjani ingakenzeki. Ngamanye amazwi isiprofetho bazalwane sukhanya okukhanyisa into engakenzeki siyazi ingakenzeki. uNkulunkulu nje asithanda ngayo bazalwane akafuni sibanjwe uSathane and yazi lana uma beqhubeka kwazothosolonika uthi bazalwane mayelana nezikhathi nangemizuzu aniswele ukulotshelwa ngakho ngokuba nina luqobo niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku. Ungabethi ukuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuya kubazuma njengemihelo efikele okukhulelweyo kabasoze baphunyuka kepha nina bazalwana nikho ebumnyameni ukuze lolo suku lunifice ningazelele njengesela ngokuba nina nonke ningabantwana bokukhanya nabantwana bemini asisibo ababusuku noma abomnyama. Nemuzi uNkulunkulu uthini? Uthi uNkulunkulu mesisithatha isiprofetho bazalwane sisamukela njengoba sinjalo senze lento uNkulunkulu ayishoyo ngoba isiprofetho asihambi nokupredict future but sihamba nepreparation ehambisana nokuprepare lonto uNkulunkulu asekeyishilo ukuthi izokwenzeka. So ngamanye amazwi la uthi uJesu la bazalwane ekhuluma ngoPawuli uthi nina anibona abantwana bomnyama ukuze lolo suku lukaNkulunkulu usuku lokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu
Lulifice njengesela bazalwane. In other words thina ngoba singabantwana bokukhanya, iprofesi ikhanyisa la esingaboni khona, siyabona ebumnyameni. Waluhlaba ungazilutho ukuthi uzokwenzekani. Thina sinikiwe iso lokwazi bazalwane. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usinike lento ukuze sikwazi ukuprepare bazalwane. Iprofesi is there to make us noma to help us prepare ukulungiselela ukufika kwaJesu ngoba uJesu abazalwana akazeli uzothatha nombani. Niyezwa bazalwane. Ithi indaba uJesu uze ukuzolanda ibandla lakhe. And ibandla lakhe libonakala kanjani bazalwane? Ibandla lakhe linempawu esike sakhuluma ngazo emini. Sithe ibandla likaJesu bazalwane libonakala ngani? Ligcina imiyalelo kaNkulunkulu nani nofakazi bwabani bukaJesu Kristu. Lo sethi umoya wesiprofeti. So uthi ngabe uqala chapter 12 ukhulunywa ngowesifazane ome phezulu kwenyanga ombathe ilanga onemqhele enkanyezi eziyishumi nambili. In other words, lo wesifazane ume phezulu kwezwi laNkulunkulu umbathe ukulunga kukaJesu bazalwane. And uma usuya lapho kwinzalo yakhe kwinzalo noma kwinzalo yalesifazane kuthiwa ugcina imiyalelo kaNkulunkulu benofakazi baJesu Kristu. Ingamanye amazwi bazalwane, uJesu uzolanda ibandla lakhe leli elenza lento uJesu ayishoyo and elikholelwayo amazwi esiprofethi lawa esiwatholayo kuba prophet eBhayibhelini kanye nomoya wesiprofethi through umprofethi uEllen White. So uNkulunkulu bazalwane uthi asiqaphele isiprofethi bazalwane. Senze sure ukuthi lelizwi leli siyalamukela lisikhanyisele lapha ngaphambili la esingazi khona bazalwane. Now uma uchaza uMahubo 1:19 verse 105 la amavesi esiwaziyo lawo uthi izwi lakho lisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Athi uIsaiah emthethweni ke nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Le translation ngiyayithanda esingeseni. Ngoba uthi mabechaza uIsaiah uthi to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it's because there is no light in them. Ngamanye amazwi kukhona lento ezimbili bazalwane. Umthetho ohamba nani nofakazi. Njoba uchapter 12 verse 17 ukhuluma ngento efanayo. Ukhona umthetho nani nofakazi baba prophets bazalwane. Izona leyo nto lezi ezi-identify abantwana baNkulunkulu laba abanezwi laNkulunkulu which composes out lezi zinto zombili abakhanyiselwe yilona abahambe noma ikuphi. Abahambe bumnyameni bona ngoba lelizwi leli likhanyisa ezinyaweni zabo. Abadli noma yini abagqoki noma ikanjani abenzi noma ikanjani but yonke into abayikhulumayo bakhuluma benza konke lokhu ngoba umthetho waNkulunkulu lotshiwe emabunzini abo banesimilo sika Jesu uqobo lwakhe bazalwane. So yinto uNkulunkulu ayikhulumayo ngesiprofetho lesi uma mabe ezocacisa le part le part ke sesayibheka ekseni ngaphinde ngayibeka namanje futhi ukuchaza uSambulo 12 verse 17 kanjalo no19 verse 10. Now uchapter 13 ke bazalwane mhlambe before sifike kuona ngizoqala mhlambe sicela ukuthi sithi ukubheka kancane uchapter 7 kwencwadi kaDaniel. Ngicela ukunarrate ngenxa isikhathi but ngicela abazalwane bathatha ama notes ukuthi bawu ekhaya mebefika bayifunde lento engizosixoxa manje but mhlambe ngizofunda ngeverse lapha. Ngicela sifunde uchapter 7 kwaDaniel uverse lika 23 nelika 20 kuya 25 23 to 25. Ngicela mhlawumbe usifundela ngesizulu khona sasizwa. Wayesethi isilo sesine siyabuka ngumbuso wesine emhlabeni oyakwahluka kuyo yonke imibuso udle wonke umhlaba unyathele ukwaphule izinkondo eziyishumuke kulowo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi uvele enye emva kwayo iyakwahluka kwawokuqala ithobise amakhosi amathathu iyakukhuluma amazwi ngophezukonke ikhathaze abangcwele bophezukonke iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube yisikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu abasufunda izakhe. Amen. Lana bazalwane chapter 7 sinezilo ezivezwayo la. Uthi uma buqala uverse 1 uyachaza uDaniel ukuthi kwakunomoya ovunguzayo
in the Great Sea, olwandle. Siyazi ukuthi ulwandle ke mabufunda isimbulo lapho khona kuchazwe izizwe, ixuku zabantu. In other words, the nation, multitude of nations, people, tongues and people kanjalo. So lezilo lezi ekukhulunywa ngazo njengoba kukhuluma umoya ovunguzayo, lo moya ukhuluma ngestrife noma ngempi eqhubekayo. Ukuthi lo mbuso uma uvela kulandela omunye kanjalo, leyo mpi leyo lokhuzana lokushintsha kwembuso, it is because of izimpi ezenzekayo lezi ezenza ukuthi kube khona ukuguquka kanjalo. So isilo sokuqala esikhona ekukhulunywa ngaso lapha ingonyama bazalwane enamaphiko ingonyama and sesibili ibhere elinama ribs noma elinembambo eyintathu emlonyeni, and then kulandeleke ingwe enamakhanda awu4 nezimpiko ezine, bese kulandele lesilo lesi sesi4 esikhuluma ngaso la. Mubuka lembuso lena noma kube izilo zimele imbuso bazalwane, ukhulunywa ngeBhabheloni lapha leli ingonyama, ukhulunywa ke ngeMedo namaPersia leli elibhere, ukhulunywe ke ngeGreece le eyingwe le nezimpiko ezo4 namakhanda amane, and then bese kuzoba ke isilo sesine lesi iRome kube iRoman Empire, kube i-divided Rome njengoba kunempondo ezu10, bese kuba khona impondo ezintathu kulezi ezu10 ezasombulwa ezirepresenta amakhosi awu10. Lo mbuso nje wahlukana, ukhona umbuso wamaSueve, ama-Ostrogoth, ama-Visigoth kanjalo ngokuhlukana kwabo. Then bazalwane kuthiwa ke lesilo sesine sinyathela tramples yonke into, siyanyathela sinolaka lesilo lesi, sinonya futhi sinjalo, and futhi kuthiwa lesilo sihlukumeza even nabantwana baNkulunkulu. Njoba uverse 25 ubeka sikhathaza abangcwele, it seeks to change times to laws and times kanjalo, prophetic time kanye nemithetho kaNkulunkulu. So ngamanye amazwi uma ubuka lezi zilo lezi ezine ezibalwa la, mase uya ku chapter 13 kwisambulo, chapter 13 kwisambulo ubona isilo sodwa lapha, kodwa lesilo sodwa sihlanganise zonke lezi zilo ezo4, ngoba lesilo sodwa seko chapter 13 sineenyawo zebhele, sinomzimba wengwe, bese siba nomlomwani wengonyama. Lezi zilo lezi kade siqedwe ibala ku chapter 7. In other words, uthi bangabe uJohane ebona lo mbono lo, ubona isilo angakwazi ukusichaza, siconfusion. iBhabheloni njengoba legama elithi iBhabheloni lichaze iconfusion, awuqondi ukuthi inhlobo nesilwane lezi ibhele noma ingwe noma ingonyama, awuboni ukuthi yini, but owaziyo esibonayo ukuthi lama ideology ayonke lembuso uyithola kuyona lesilo lesi esitholakala ku chapter 13. Kuthiwa nazo sikhathaza abangcwele izinyanga ezo42 kanjalo ngala kuthiwa ke yini na times and a dividing of time, ngala inkathi nengxenye yesikhathi, isikhathi esodwa leso bazalwane 1260 years lo okukhulunywa ngawo la, leminyaka la esilo esabusa khona ngonyaka 538 uze uye kunyaka ka1798. Ime kanjalo bazalwane uchapter 7 uNkulunkulu usitshela lezi zinto lezi zingakenzeki ngoba uyazi bazalwane ukuthi we need to be prepared, ukuthi sazi ukuthi imbuso le esikuyona asikwazi uyithemba bazalwane, ngoba le mbuso uma ngabubuka ukulandelana kwayo nalo wesine lo esithi umbuso weRome, and then iRome ihlangene nenkolo njengoba sisiyazi manje ukuthi kukhona ibandla eliseRome elinesigodlo esikhulu esangomele umhlaba wonke, ukuthi ileyo inhlanganyelo yenkolo ihlangene nokubusazo. And yona lento le bazalwane ezosifakela inkinga, ngoba lokuhlangana lokho kubili yiko okuzosilimaza bazalwane. Now uchapter 13 ke bazalwane mangabe singena kuwona, sesinayo ibackground ukuthi kahle kahle uchapter 7 uyalinka no chapter 13, uchapter 7 kuncwadi yaDaniel no chapter 13 kanjalo no chapter 14. Mhlambe before singene kakhulu lapho kunamavesi engifuna siwafunde kancane nje ku chapter 14 suqala verse 9 siye ku verse 10, sicela uzosifundela. Yalandela enye ingelesi yesithathu ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elwamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo ngesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewuma. Amen, amen, siyabona. Next bazalwane, ingelosi esithathu le
iza nomyalezo bazalwane uthi ungalithathi lolu phawu lesilo lo esizokhuluma ngalo manje ungalithathi ngoba ungalithatha uzothola ulaka likaNkulunkulu lunjani lungaxutshiwe kule nkomishi le now ngifuna sibuke bazalwane ukuthi uJesu niyakhumbula ngekhathi eseGetsemane wawuthini umkhuleko kaJesu konke eseGetsemane lo uphinda I think wawuphinda kathathu wathi yes mdala amen mdala wami niyamuzwa uJesu uthini la bazalwane ukhuluma ngenkomishi la enolaka likabani likaNkulunkulu efuneka ayiphuze uthi uNkulunkulu uma wena wamukela uphawu lesilo leya nkomishi uJesu akuphuzela yona uzosiphuzela futhi ngiyacabanga uphuze into owaphuzelwa yona nayo into ebuhlungu bazalwane uthi lolu laka kufuneka ngabe luza kuwena lolu Jesu akhuluma ngalo la but ngenxa yokuthi wena ufune indlela elula yomhlaba wafuna ukuthola lokho omhlaba waze wafakelwe ipressure uSathane wavuma ngenxa ukuthi vele uspend impilo yakho umolda icharacter yakho uyimonda after intando kaSathane ukuthi egcineni uma ngabe sekufuneka ukuthatha isinqumo esilula and then emva kwaloko bazalwane uphuze lenkomishi le asikho isidingo sokuyiphuza lenkomishi bazalwane uJesu eseGetsemane yilapho ubaba waqala wazwiswa indodana yakhe ubuhlungu ngenxa yesono sethu kuthiwa bazalwane uJesu the way izona zasinda ngayo kuyena kuthiwa even iziqu lezo zoboya ebusweni zaqala zakhipha igazi ngendlela umthwalo uJesu ayikuwona uJesu engakaza asizwe isono bazalwane engakaza sitaste nakancane but ngaleso sikhathi wezwa isono sawonke umuntu kusukela kuAdam kuze kuyofika kumuntu ogcina ozophila la emhlabeni nayizo bazalwane lonto leyo uJesu wasithwala izono zethu bazalwane ukuthi uNkulunkulu wathumela ingelosi yoqinisa uJesu uthi uJesu waqishwa phelele eGetsemane waqishwa ngafika nokufika esiphambanweni ngenxa yezono zethu bazalwane and lenkomishi uNkulunkulu njani uthi uNkulunkulu uyinika indodana yakhe yasiphuzela asikho isidingo sokuthina siyiphuze lenkomishi but isinqumo sesithathayo bazalwane that decision that we take with our frontal lobe yiso esosho ukuthi egcineni noluphi uphawu uzolithola uzothola uphawu lwaNkulunkulu noma uzothola uphawu lesilo ngoba bonke bazalwane ku based on izinqumo njengoba uAdam noEva bakhetha kulezi zihlahla embili nathi sizokhetha manje uNkulunkulu uzosikhethisa this is the final test uNkulunkulu asibekele yona ukuba ke sidlule kuyona bazalwane but uNkulunkulu let us not accept luphawu lolesilo bazalwane now senginile lo background ngifuna singeneke kuma science manje bazalwane siwabuke ama science eimpawu lezo ngifuna sibone ukuthi bazalwane lesikhathi esiphila kusona akusona isikhathi esijwayelekile bazalwane akusona isikhathi esijwayelekile lesi siphila kusona sinzima ngendlela ongazi uyibone bazalwane sikhomba ukuthi ukuphela bazalwane akusekude neze and abantu abaningi yazi bebebuka izinto zenzeka bayabona ukuthi yona yazi bazalwane kukhona into ezenziwa abantu abangawona ama-Adventist ama-Adventist aphethwe anikwe le message kunabantu ababonayo ukuthi kukhona into wrong ekhona but abakwazi ukuthi bazothi yini bayabona ukuthi zonke izinto zixabene imvelo ixabene nomuntu umuntu nabo abantu towards each other baxabene akuzwana and muthi uyabheka bazalwane yonke into umnotho kuyawa izizwe ziyaqhumisana ngamabhomu ziyabulalana ngazi ukuthi nje umdlalo yonke lento enziwayo bayabona but kodwa thina esiyinsali bazalwane ibandla lensali siyazibuka zonke lento but azisinyakazisi bazalwane saqhubeka ngendlela enormal sisana amaplan sabheka imisebenzi ethize sabheka ama promotion sabheka imizi emihle esazoyakha sibheke izinto eziningi ezamaphupho ethu kodwa isikhathi bazalwane sinjani siyaphela bazalwane siyaphela Umufunde bazalwane kuTimothy oqala chapter 4 verse 1-2 uthi kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benaka omoya abadukisayo nezimfundiso zamadimoni ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu unembeza wabo bazalwane 2 Timothy 3 verse 1-5 uthi kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuyakuvela izikhathi ezinzima ngokuba abantu
baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali nabazigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisayo nabangenaluthando nabahlebi nabangazithibi nabangenabunene nabangathandi okuhle nabakhapheli nabanamawala leli gama kade ngilifunda leli ngazi besikhuluma nobrother sami ngayini nabangenamawala nabanamawala nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu banesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akhe bewaphika labo ke wobagwema. In other words, uTimothy bazalwane uPaul la ekhuluma noTimothy ukhuluma ngalesikhathi esiphila kusona. Mawuthi ngiyabona bazalwane. Ngifuna ukuyichaza kanje lento khona sizoyibona. Niyazi ukuthi indaba imvelo iyenza lento eyenzayo manje. Imvelo ibulala abantu, ama earthquakes, ama hurricane nani abantu bayafa. Emhlabeni nje around the world bazalwane kuyafiwa abantu bayafa bebulawa umhlaba. Ukuzamaza bokumhlaba yizo zonke izinto ikhukhula nako konke okunye kwenziwa yini bazalwane. Yazi ukuthi uNkulunkulu enkathi edala umuntu edala uAdam wathi akawubuse lo mhlaba. Usathatha lo untshontshayo uAdam ngendlela enza ngayo nje uJesu ke wasifele ezobusa umhlaba ezohlenga nathi. But ngenxa ukuthi umhlaba owunikwe thina bazalwane ukuthi ubuse wathi uNkulunkulu ngathi sona uqalekisiwe na umhlaba as well. In other words, uNkulunkulu uthini la? Uthi as we rebel against uNkulunkulu, esimhlubuka uNkulunkulu nomhlaba wenza lento esiyenzayo kuNkulunkulu. Sure. As thina sibulalana sodwa, sibulala futhi even noJesu qobo lakhe because uJesu waphanyekwa abantu esiphambanweni. Akaphanyekwa ngoyingilosi bazalwane noma amadimoni. But yes amadimoni ayisebenzisa abantu but kodwa bazalwane abantu abenza lokho bebulala umdali wabo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ngokwemvelo the more abantu beya ngokuba nje bazalwane the more imvelo nayi reacta kulento eyenziwa abantu. Njengoba wabona bazalwane umhlaba ngenkathi uNkulunkulu edalile umuhle wasangena esonweni kwakhona abantu bazalana kwakhona ububi. Chapter 6 Genesis uyachaza ukuthi abantu endlela abasebengasalungile ngayo bazalwane kuthiwa even imagination yabo was so corrupt ngalendlela bazalwane ukuthi uNkulunkulu could not strive anymore now abantu. Wonke flesh all flesh bazalwane had corrupted itself ngokusho kwaNkulunkulu. uNkulunkulu wadedela imvelo ukuthi yenze lento abantu abayenzayo towards each other. Nezo ndaba bazalwane. So imvelo always react kuyinto eyenziwa abantu. Yabona usubona igameko zenzeka emvelweni ezibulala abantu uzobona bazalwane ukuthi always corresponda nobubi babantu. Ezibubi babantu banda njoba umhlaba waqelekiswa kanye kanye nathi. Njoba kawuthi uyithina esobusa nawo wenza lento esiyenzayo kuNkulunkulu. As sirebela kuNkulunkulu nomhlaba esobusayo nawo rebela against thina. Kube khona isomiso, kube khona indlala, kube khona zonke lezo zinto lezo zidalwa bazalwane izenzo zethu ngokuhluba uNkulunkulu. Avuma uNkulunkulu ukuthi umhlaba uwenze lokhu sathana ucontrol ama elements and then ubhubha inqwaba yabantu. But bazalwane thina kufuneke kube ukuthi khona into ekhona la ebhaliwe ethinda thina. Akube ukuthi lento ekukhulunywa ngayo la ikhulunywa ngabantu abangamazi uNkulunkulu not thina esimazi uNkulunkulu. Thina kufuneke ngabe sebabantu abazithandayo nabangenalo uthando abathanda umnandi nokuthanda uNkulunkulu. Akufuneke ngabe lento khona abantu abahlebayo la enkonzweni noma la ebandleni laNkulunkulu. But lento kufuneka ukuthi uzoPaul mekhuluma la ukhuluma ngabantu bangaphandle. Basinto ebuhlungu bazalwane. The most painful part uPaul akakhulumi ngabantu bangaphandle. Ukhuluma ngebandla ngabazalwane. Uthi lezi zinto lezi sitholakala kuthini? But uNkulunkulu ngenxa yokuthi unomusa bazalwane uthi let us prepare ourselves. uJesu uyabuya madosi. Lezi zinto lezi azisuke kuthina. They must be far removed from us. Azidede kude kunathi bazalwane ngoba thina silindele ukuthola uPaul kaNkulunkulu. Hayi uPaul esilo bazalwane. Now, ngifuna sibukele part le. Uma uzofunda kuLuke chapter 21 uverse 10 no11. Kunezinto ezo5 laphana ementioniwe bazalwane ngifuna sibheke. Uthi uJesu la khona wathi kubo isizwe siyawuvukela isizwe
nombuso uvukele umbuso kuyakuba khona ukuzamazama komhlaba nobheki nendlala izindawo ngezindawo kube khona izinto ezesabekayo nezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini nayo indaba bazalwane uNkulunkulu uma besichazela la uthi we must pay attention kulezi zinto lezi ukwenzeka kwazo lezi zinto lezi bazalwane zenzeka around World War 1 no World War 2 ngamanye amazwi njengoba zenzeka manje ziyimpinda kwakumele ngabe uJesu wabuya sometime after iWorld War 1 or World War 2 bazalwane ngoba zonke lezi impawu zayenzeka ibandla lafakwa kwi-test bazalwane ngeke ngikwazi ukungena kuma details ngoba ngoba isifundo sosuke sibe side kakhulu but lo test leyo bazalwane njengensala ekhethiweyo sayifeyile lo test but uNkulunkulu wasendisela umusa but yabona la sesifike khona manje bazalwane angeke sakwazi ngoba isikhathi siphelile ngabe ngiyachaza okunye bazalwane uma bufunda amahubo chapter 9 uma bechaza ngenye into ukuthi ngesikhathi kaNkulunkulu because uNkulunkulu nesikhathi sakhe bazalwane while us create lesethu la emhlabeni se cycle ka7 days uNkulunkulu neyakhe cycle as well leyo phela ngeminyaka enkulungwane leso besekhaya ezulwini siphumulile noJesu sibusa iminyaka enkulungwane but uNkulunkulu neyakhe cycle nathi uNkulunkulu asidalele yethu but ifuna ukusho bazalwane ukuthi njengoba sibona into zenzeka asike sinesikhathi esinaso esi-extension ngaphandle kwalezi now into esibona yenzeka manje bazalwane siyazibona izimpi siyakubona ukuzamazama komhlaba yabona kunama-geophysicists bazalwane adila nokuhlaziya into zama-earthquakes nani nento eziqhamuka emkhathini ezizayo emhlabeni bathi bazalwane kule minyakana le kusukela ngekhathi se-covid uze nganeno i-frequency yama-earthquakes ivele yanyuka ngendlela edidayo why kwesinye isikhathi kukhona abantu abafayo kwesikhathi akufi umuntu phathi kodwa kuyenzeka ngendlela engajwayelekile kuningi bazalwane in other words akwenzeka endaweni eyodwa ngoba uyasho iBhayibheli uthi ngeyindawo in other words wonke ama-continent aya-affecteka somewhere but kodwa yinto eyenzekayo bazalwane lo efuna sikwazi bese kwakhona ubhici in other words ama-pandemic ama-epidemic and pandemics laphana siyazi ukuthi i-covid yafika monkeypox Ebola H5N1 izifo lezi bazalwane ezikhona ezabulala nezisabulala abantu namanje there are no solutions to these things bazalwane akho makhiwa kwezinye zazo uyasizwa nje lapho nalapho ukuzokwazi ukulokhuzana ukusizakala bese kuzoba khona nendlala bazalwane bese kuba khona ke izinto ezisabekayo ezivela ezulwini sazongena kubona ukuthi ngayiphi indlela na lokhu kwaphulaze part les 5 but ufuna sibheke la ezimbi nendlala njengoba ngifake i-arrow la bazalwane ngifuna ukukhombisa ukuthi lokhu kunobudlelwano obukhulu nalokhu then lokhu okwendlala futhi kube nomthelelo omkhulu ezifeni ezikhona yabona bekhona izimbi bazalwane ngisho uma ukuthiwa ngaya kumuphi umlando go back history udadesha njalo bekhona izimbi kulandela indlala ngoba bekhona impi yonke into yokulima nani namalokhuzana nama-transportation of goods nani kuyahamba ngoba kusuke kuliwa akuyisho kwento leyo bazalwane and mase kuliwa yini enzekayo abalimi mebengasayo ukuyotshala sefune bathatha ibhamu bahamba bayolwa kwenzekani kulokhuzana ezweni kuba nani bazalwane kuba nendlala so indlala-ke misikhona because abantu abasadli ngokwanele abasawatholi lezi zinto ezidingalayo angithi kukhona ama-vitamins and minerals kukhona ama-carbohydrates kukhona ama-protein kukhona ama-fats and oils loko ama-components anele ukwakha umzimba ukuthi umzimba ube kwi-health e-right so ngenxa ukuthi lezi zinto lezi azisekho bazalwane ngenxa yesimo sezimpi ezidale indlala then it leads to izifo ezoba khona uhlobo lwezifo ngoba manje once wangathola konke okufuneka ukuthole whatever sifo esikhona emoyeni ngisho uma kuthiwa singeke sikubulale sivele sifike sikubulale ngoba umzimba ubuthaka nayo izinto bazalwane so uNkulunkulu uyasitshela uJesu mesitshela lento ufuna siqwashe bazalwane ukuthi uma sesibona lento zenzeka si understand ukuthi isikhathi bazalwane sokuphela sesisondele asekude ifuna sibuke le mpi bazalwane uyazi ukuthi manje sikwimpi yomhlaba saba ku World War 1 iWorld War 1
usathane mayifoma kwakunesizathu engikwazi ukungena kusona bazalwane in detail. But iWorld War I usathane wayedesign ukuunite umhlaba ngaleyo mpi leyo. Then iWorld War II wazosimenta noma wazofaka isigxivizo kuleyo unit leyo ngokuqhumisa kwe-atomic bomb bazalwane. Ngoba ngeWorld War I kwafoma into ekuthiwa yi-League of Nations. Then after iWorld War II then kwafomeka ke lesithi i-United Nations. Kuningi engingakusho ngayo but amazwe amaningi ayengafuni ukujoyina le League of Nations. But ngokuqhuma kwe-atomic bomb ngekathi i-America iqhumisa i-atomic bomb eJapan eNagasaki naseHiroshima. Leyo nto yathusa izizwe eziningi ezasike zingafuni ukungena kwi-League of Nations. All of a sudden yonke izizwe zafuna manje ukuzoba kwenhlanganiselo yamazwe. Lento eshiwo isambula I think chapter 17 makuchaza ngokuthi wonke lamakhosi omhlaba azohlangana angithi with one heart, with one mind, anike yonke ipower yayo to this system, this whole system. So leyo World War I ne World War II yawa achieve lama objectives. But manje lesimpi esikuyona manje kukhona into ezoyenza eyisipikili sokugcina sokuunite umhlaba bazalwane. Oh bazalwane, I pray ukuthi kuthiwa benginesikhathi eside sokunichazela kahle yonke lento le. Lempi manje ayibonakala ngathi impi yomhlaba. And yabona bekuwadlula lempi le kukhona enye ilandelayo lezi thi ke the final one le eyobisiyenzeka emva kwe close of probation. Lena bazalwane we have United States ne China bayalwa. But manje impi abayilwayo bazalwane yimpi strange ecishe ifana nale eyenzeka ngeCold War after World War II uma abazalwane umlando bawujwayele. Le part le ubuka lezizwe lezi zilwa iRussia ilwa neUkraine impi eqhubekayo manje eaffect umhlaba. Leyo impi yaIsrael neIran ihlangene neUnited States bazalwane iaffecta ini bazalwane umhlaba wonke ngayiphi indlela iwaffecta yiphi indlela bazalwane khona emzuzweni wona mdala economically ngifuna sibuke kanje na bazalwane uma kukhona le mpi eqhubekayo yini levaliwe lapha kuthiwa bathi Strait of Hormuz. I-Strait of Hormuz ila kudlula khona oil omhlaba. Senzani ngo-oil bazalwane omhlaba? Senzani ngawo? Ziningi into ezenza ngo-oil angithi. But bazalwane ukudla kuze kufike la siyokulanda khona ezitolo. Ko-Founder Meva nobani. Sisebenzisa ini na? Sisebenza wona lo-oil. Ukudla kuze kusuke kuleli nyezi because thina eSouth Africa sinawo ukudla kwanele esikutshalayo. So ukunika ukudla okuningi sikuthatha kuyiphi kwamanye amazwe. Le mkhumbi ezayo ihamba ngani na? Ihamba ngo-oil, ihamba ngo-diesel bazalwane. Ithi bese isuka emtateni ihamba ngama-truck iye kuma-factory kuyokhiqizwa noma iye ezitolo bazalwane kusebenza u-diesel. Uma ngabe kuliwa laphaya kuvalwa i-Strait of Hormuz kunyuka u-oil kunyuka u-diesel kunyuka kwenzekani kwisimo somnotho bazalwane? Awucabanga umuntu ohola i-grant ohola impesheni ukuthi kwenzekani kuyena bazalwane? Yazi ubuhlungu ngoba already le mali incane njengoba manje kuhlongoza ukuthi ama prices asazonyuka ngoba manje asikaboni lutho bazalwane kuthiwa kusazonyuka ngenye indlela eka ukwenza bese uyacabanga labantu abahluphe abaxayeka kangaka bazalwane nohulumeni abazamayo ukubabonelela ngalezo bazokwenza njani uma sekwenzeka lento? Yazi abantu uma bekukhona indlala bazalwane khona into eyenzeka kubona they break khona lento ekuthiwa ukubreaka kwabantu ukuhlephuka. Yazi ukuthi baphelelwe ukubekezela nothando baba nenhliziyo encane and kubalula ukuthi kuvuke imbhikisho ama-riots nayo yonke lonto leyo looting abantu bexayekile benendlala befuna ukudla kukho and ayikho indlela abangenza ngayo ngenxa nje yale conflict eyenzekayo bazalwane we are going to see changes amangalisayo emhlabeni wethu asazosixaka bazalwane but uNkulunkulu usixwayisile yikhathi uNkulunkulu ku-Moses prophet usasiyengeni emakhaya siyokwenzani siyotshala asilungiseleli bazalwane isandle lokuphela but kukhona i-crisis eza before isandle lo akutho yibona leyo before Paulus luzolifakwe bazalwane uza i-crisis lesikhuluma ngayo le ekuma stages in the early stages of development manje la ayaqala and ayanyonyoba aya ngokuthi enenjani aye ngokwani and uNkulunkulu wenza masibomba ukuthi ungenzeki isihope into ezokwenza all at once but njengoba yenza kancane in stages kube ngathi kune ceasefire lapha ngathi iyavula i-Strait of Hormuz kanjalo iphinde ivalwe
uNkulunkulu is trying to wake us up ukuthi njoba eshilo ngalezi impilo lezi uthi kuzolandela indlala bazalwane asilungiselele. Ngoba thina sinike ukukhanya bazalwane. Sikhanyiseliwe into ezokwenzeka in the future. Sikhanyiseliwe bazalwane. And akufuneke lento mesifica nje sifice unaware noma singekho prepared uma mabe sizokwenzeka lento le. Niyazi bazalwane amaphephandaba la ngifuna sibuke ukuthi athina. Kuthiwa how the Iran war could drive a historic hunger crisis. Nayo yakhuluma ngohistoric bazalwane. Khuluya ngento which is bazalwane extraordinary. Uhloko sephephandaba sithi impi ephakathi kwe-United States ne-Iran ingenza kanjani ukuthi kube khona indlala engakaze ibonakale kumlando wonke omhlaba. Hey, why trust amnandi brother Sam. Why there? Nayizo le ndaba bazalwane. Akusiyona impana impi nje le. Yimpi ezoshintsha into eziningi emhlabeni wethu. Nayizo ndaba bazalwane. Kuthiwa ke the Iran was hidden in front, food, water and fertilizer. Kuthiwa ke yimpi yase-Iran ukufihla kwayo kwalempi le i-crisis edila nani nokudla namanzi ne-fertilizer. Fertilizer yini fertilizer? Igama lesiZulu ngoba ngona umqobo ngithi. Umanyolo. Umanyolo bazalwane ungenaphi la? Niyazi ukuthi njoba sinokudla nesithenga ukudla edolo. Ukukhuliswa ngomanyolo lokudla lokho. And umanyolo niyazi ukuthi wakhiwa ngani? Wakhiwa ngento ekuthiwa urea. Bese wakhiwa ke nge-natural gas. I-gas le etholakala phansi komhlaba le sisebenzisa uma besipheka. Uhlanganiswa ke nezinye izinto kwakhiwe le fertilizer le nomanyolo lo. Njoba sekuthola sesithenga ezitolo ukuze sikhuthaze izitshalo ama-farmers asebenzayo. Njengoba manje kuvaliwe la kwi-Strait of Hormuz la kade kukhulunywa ngayo. I think u-30% we-natural gas uqhamuka khona lapha kulamazwe the Gulf states o UAE o lokhuzana o-Oman kanjalo no Saudi Arabia. Okuchaza ukuthi i-fertilizer kwenzekani mangabe kukhona indlala yento ethize noma ungabi ningi kwayo. Kwenzekani ama prices bazalwane? Kuyakhuphuka. Mbuka abalimi badinga i-fertilizer, badinga udiesel. Zonke lento zeyishaya phezulu. Yini ezolandela lapho bazalwane? Indlala emangalisayo and I affect bazalwane izwe elithize. Kukhulunywa bazalwane ngendlala eglobal la. Ngendlala ezoshaya umhlaba nomuntu onayo imali osebenzayo. Naye khona bazalwane la azoshaya khona kakhulu futhi kulento esiyakuyona. Kanjalo nalapha egcineni petrol and diesel price storm coming for South Africa. Into yamanje le bazalwane mhla 23 April lelo khuzana. Le article le. So it's fairly new bazalwane. Ikhuluma ngezivunguvungu ezizayo sika petrol no diesel ama prices akhona. Abalimi bazalwane bayakhala. Kumanje khona izitshalo abangeke bakwazi ukuthi basifake enhlabathini. EAmerica nje ngoba ngithi kwi-Northern Hemisphere kulamazwe aphezulu njengO-America, ko-Europe nakephi bona manje bayongena kuyihlobo njengoba thina siyongena ebusika. Angithi sihlukene kanjalo. Bona bayongena ehlobo thina siyongena ihlobo ngithi isikhathi sokutshala ngithi. Kuthiwa abasakwazi ukutshala bazalwane. Kuthiwa ezinye izitshalo kuthiwa angeke bazibayitshala ngoba ngendlela i-fertilizer ebiza ngayo no diesel abasakwazi ukutshala. Lento thina njengoba siyongena ebusika sizothi mesiphuma ebusika nathi kufike kungena isizini yokutshala la eSouth Africa kubalimi bethu nabo bebhekene nenkinga efanayo ukuthi udiesel no fertilizer bazalwane lephezulu. And bazalwane into ezolandela lapho indlala emangalisayo bazalwane. Indlala emangalisayo esazoyibona iyenzeka. Ube 15 sike sawufunda bazalwane mhlawumbe siphinde silokhuzana in law no 16 no mistaken. Usanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya. Ukuze umfanekiso wesilo ukhulume senze futhi ukuba bonke abangakhuleli kumfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacibileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibe kuphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu igama lesilo noma isibalo
segama laso. Now ngifuna sibuye la uphawu uthola la ulwesilo noma la kukhona abantu akade bazi ngizobaqamba labantu ngithi ama 7 day Adventist but abangazange bazi babulalele isixwayiso saNkulunkulu ukuthi lento yophawu bazoyamukela bebe bengahambisani nayo nezindaba zalwane yini obiyenza ukuthi bayamukele bazoyenza bayamukele ngenxa ukuthi izimo zoba zibaphoqa ngoba zange basibalungiselele isikhathi sakhona but they will not be convinced la but kodwa bazoyamukela that's the painful part bazalwane and into ezodala ukuthi balamukele bazalwane yilento esikhuluma ngayo la le ngoba once wakholapsa bazalwane uzokwazi kanjani ukuzilungiselela umnotho usuwile because uzilungiselela kunento ezithize edingakalayo but umnotho umusu kuthiwa abaningi bayofisa umprofeti mechaza uthi abaningi bayofisa bazalwane ukuphuma nokwenza lokho uNkulunkulu akushoyo but kuthiwa ngeke basibakwazi ukwenza bayofisa ukunikela ngezindlu zabo ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke kuye phambili but kuthiwa ngeke bakwazi ukwenza ngoba akekho benemali yokuthenga izindlu nawo ama assets ade bewabhodlile bengafuni ukwanika uNkulunkulu umnotho usuwile kube ngasadayiseki lutho imoto yakho umuzi wakho kade ufuna udayisa yonke lonto leyo iyobe ingasenzeki kodwa buwazi ngoba uthendile isikhathi hayi asikafiki mhlambe kusazodlula kanjalo yes akukhohlisa uTrump athi hayi sekukhona isifire manje awuthi hawo nayo indaba yomchunu kade bese belokhuzana anabo sekudlulile kanti awuboni ukuthi uNkulunkulu umusa wenzayo njoba ehlehlisa ama winds of strife uNkulunkulu uzama ukusiza thina bazalwane ukuthi asilungise but ufuna sithandabuza bazalwane bazalwane besithandabuza alokhu size sokuthola ngoba sobe sizikhethelile sasenza isinqumo sasithatha ngokwe-frontal lobe yethu uNkulunkulu asiphe yona sakwenza lokhu uNkulunkulu athi amasingakwenzi kunevideo la ngifisa siyibuke kancane bazalwane. We will harness digital transformation as a driver of growth, of inclusion and effective service delivery. This year, Home Affairs will launch the digital ID. This year, Home Affairs will launch the digital ID. This year, Home Affairs will launch the digital ID to enable safe and secure use of digital services for all South Africans. We will digitize driver's licenses, matric certificates and services at the Master's Office. Lena bazalwane state of the nation address upresident wethu lo uSirilo Ramaphosa for ingane ingazi umongameli wethu lo oyena ophethe izwe lase South Africa state of the nation address bazalwane umongameli wethu wenza iannouncement yokuthi manje sekuzongena idigital ID system. In other words, there will be no need ukuthi siphathwe lolu qembe lolo soliphethe konke kuzoba digital. This includes driver's license yakho ukuthi manje sekusidingo sekukhona ama biometrics akho lawazobe uzoshutha isithombe nje vele uthi hayi nangu ukheswa uyena lo vele yonke imininingwane yakho ukuthi ilicense yakho up to date na yonke indawo namathikithi nani without even ukuthi uzoproduce ilicense kanjalo nelokhuzana no matric certificate umatikuletsheni ukuthi nawo wonke uzoba digital. In other words, into ezobe online ingaseyona into ephathekayo ukuthi uhamba ube ne-certificate esiphatheke kanje noma ke lawo yakhona meke baskena nje ama biometrics akho ama fingerprints noma babona ubuso bakho kuyovela yonke imininingwane yakho. Now ngifuna sibuye kanje bazalwane ubana nama app la osebenzisa ama app ephone le lokhuzana yokubanka yasema bank oCapitec nobani akhona ayikazi ibhenki lakho likufuna isithombe sakho lapho ngelokhuzana yasifuna ke right ngifuna ubukeke ukuthi ibhenki manje usuyakwazi ukuthi uyothola iID khona ake niyakwazi lokho bazalwane usuyakwazi ukuthola iID noma uvuselela iID ebhenki so uyayibona into ukuthi bazalwane uhulumeni use-integrate i-banking system ne-identification system ngokuhlanganisa kanje. Ngifuna untshela bazalwane ukuthi lento ngeke iziphele lapho ngoba abathengisi bazalwane
basebenzisa ini basebenzisa amabhenki okuchaza ukuthi abathengisi namabhenki no Home Affairs konke kuzohlangana kube yini into eyodwa ezodala ukuthi wena mangabe uzothenga uzofuna ukuproduce ama biometrics akho angisho kodwa leyo ngifuna ukutshela bazalwane niyazi ukuthi uma ngabe uzokhokha ngefoni akithi khona abanye abasebenzisa ama QR code iscan kanjani i QR code okhumbulayo ma uyothenga kulabo abasebenzisayo akithi ikuzani ifoni yakho ngithi khona i QR code la efonini bese iscanwa yini escanayo i-speed point angithi speed point machine i-speed point isinani lapha sine camera bazalwane nezo indaba so ifoni yakhe necamera ibank lapho lawazi uconfirm ukuthi wena wenza transaction nasesitolo mufika khona sebe already isystem isiyakhiwe yokuthi wena njengoba isicamera sikhona we-speed point nawe usungaveza ubuso bakho buveza ukuthi wena noma kusiweni uqale nge-QR code kuze ngobuso bakho manje ngifuna sibuye kanje naye bazalwane facial recognition payments China's evolution from QR codes to biometric checkout nayizo indaba bazalwane ngicela uyichaza le ukuthi yabona ne facial recognition payment ukhokha ngobuso bakho eChina uyakuyithili kwicamera lapha ya iscan ubuso bakho bese ukuthi whatever kade uyithengile lapho then i-deduct kwi-account yakho ngoba ilokuzi ID system yakho ne-banking bazalwane kuhlangene nyayezo into engisho bazalwane bazalwane kunzima kakhulu so izinto bazalwane lapha ya iChina isingenile kulento bebevele benayo QR code bekhokha ngayo vele bazalwane kuyilokhuzane ngase ngikhohle ukuthi i-WeChat noma yini le app yakhona le eyenza yonke into from buying to doing everything banking ne-ID system konke khona bebekwenza but manje sebe introduce le enakuyona iChina yodwa bazalwane menikwazi lo United States ya pilot manje facial recognition payment Ukraine angisazi mapha bazalwane but I think afikile ku10 mengabe ngathi adlulile noma alapho ko10 kanjalo amazwe lo are already implementing lamazwe anga implementing ngoba infrastructure khona kabi ready but iSouth Africa injani bazalwane ngoba uthe upresident wethu ngo2026 izolontshwa le ndaba le digital system noma digital ID okuchaza ukuthi kulonyaka bazalwane lo esikuwona the system could be introduced and be implemented noma iqale iyenziwe or else mhlambi in the long run but ngendlela izinto ezishesha ngayo I think izokwenzeka soon and the reason why bezokwenza bazalwane ukhona into ekuthiwa rationing uthi ngazi ngichaza kanjani ngesizulu ukala yes ukukalela ukukalela ukuthi uma wena brother sami nawo nemoto la uma uyothenga upetrol awukwazi ukuthenga ngaphezulu kwa 50 liter wa petrol ngenyanga lento lokukalela kwenziwa yini lokukalela kwethu bazalwane kwenziwa ukuthi sekunescarcity noma izinto sezizincane angisho kodwa le ukudla sekuncane manje yonke into awusakwazi ukuthi uvele stock ukuthi uqubule o25 kg mhlawumbe abawu5 noma abawu6 ngoba uthi ngifuna uyostock ngoba singiyabona nayi crisis noma nangu ngibona izinto eshintsha awukwazi ukwenza lokho ngoba once kwakhona iscarcity kanje bazalwane noma ukuswela uhulumeni uzosebenzisa this system ye digital ID ukuze akwazi ukuthi abantu bangathengi more than what is apportioned to them noma lokho abaqalele ukuthi mabakuthenge so into izoqala kanjalo until izingene la bazalwane la isiyakhona ku chapter 13 incwadi yesambulo so niyabona bazalwane already sesila already we are here and bazalwane uNkulunkulu uzosixwayisa namhlanje kuyo abantu abami ngiyanithanda angifisi lezi zinto lezi zithi siqala zidilika kuba ukuthi lezi zinto anizazi futhi anikulungiselele uthi uNkulunkulu zilungiseleleni ngoba indlala bazalwane iyeza hayi ukuthi indlala kungase ize bazalwane but injani iyeza amen uNkulunkulu yasinxusa bazalwane uthi let us be mindful of these things as sibona zenzeka bazalwane okay this is another one but sekukhulumile ngakho
ilokhuzana i-point of sales le nawo umshini lo check out ngisiyobona mesofaka petrol kanjalo emagaraji nakephi sikhokha kuyona le mshini le namakhamera njengoba kukhulunywa nge-biometric authentication la ekhona for customers and facial recognition as well njengoba ngichaziwe nawe eminye imfumazo already lento isinjani isiyenzeka kulawo manje lawo but ke unezinto abayishoyo ke ezama excuse ukuthi why sifune senze kanje yes siyawenza umqondo but kodwa usathani uzobophathini ukubuka kuyenza sense ngoba uma bekhuluma kuyakwenza sense bazalwane kune crime eningi kune fraud eningi but kodwa siyazi thina sifundisa isiprophet ukuthi le iya ibazalwane lana bazalwane ulokhuzana bathi Stephen Barnes lo geophysicist udila ke nezinto edila ama earthquake seismic activity ama earthquake ukuzamazama komhlaba nelokhuzana into ezenzekayo kulenyanga ka March March April kukhona into strange eyenzekayo bazalwane eAmerica nase Europe kudilika amatshe evela emkhathini avutha umlilo so nje lo geophysicist nje edila nalokhuzana iscientist edila nalondilezo from time to time wenza lama reports kanje ngoba ngimlalele kozinye izinto right kozinye ubuya ngene ko mysticism ke into ebhedayo but kuloko kudila nescience. Hey everyone, geophysicist Stephen Burns here. We have just had another fireball explode over the United States, creating a sonic boom felt by thousands. This was on March 21st, 2026 over Texas. And this is now the latest in a long string of fireball sightings since March began, and it's starting to become very, very anomalous. This is not normal. This is not just, okay, well, we get this actually more than you think, and it's just the news running with the story right now. No, this is very, very bizarre. The fact that this is not associated with a normal meteor stream, like the Perseid meteor stream, for example, right? This isn't clustering around a period of time that we've identified that we get more meteors and fireballs. A fireball, for reference, is a meteor that shines bright enough to be seen during the day. Basically, that makes it brighter than the third brightest object in our sky, which is Venus. That is the definition of a fireball. And if they are large enough, they can actually crash down and you can recover fragments. And we have fragments now from... Now, umechaza la bazalwane, uthi as from March, April, kwehlika manje avele emkhathini bazalwane, avutha umlilo. And kuthiwa ne-sonic boom la manje nje behla. La manje kuthiwa uma ngabe ehla kunomsindo omkhulu ngathi uqhuma dynamite ngendlela eqhuma ngayo bese kuwa manje kanje nawo manje waveza la amanye kuthiwa khona umunye umuzi owadestroyeka not destroyeka but walimala ngenxa yalamanje lawa ehla kuthiwa akuyona into eyenzeka nje kanye kuthiwa into esifrequent ngalendlela iyenzeka njalo ake nizwini ukuthi utheni uJesu bazalwane la freeze ake into yami uJesu kule point yokugcina number 5 kule chapter 21 uthe ibonakaliso ezinjani ezulwini angithi ama signs lawa abathusayo abanye abantu and yazi umprofeti khona ukukhuluma ngayo bazalwane sephethu le quotation angizange ngifake la umprofeti uyakhuluma ngokuwa komlilo wabiza ngama fireballs uthi mangabewa kuthiwa aphathaza abantu ukugqamuka imililo kwenzeka ini nani uthi abantu bekhala afika ama-Adventist athi we knew besazi ukuthi lezi zinto izokwenzeka kodwa besingazi izokwenzeka amaduze kangaka baphenduka abantu bathi benazi ukuthi izokwenzeka le nto nangasitshela ngani kuthiwa they were ready bazana ukubabulala ngendlela or to take them to pieces uthi bebazi kodwa bebengabatsheli ngalezi zinto umprofeti ukhuluma ngale nto le and siyabona bazalwane le nto eyenzekayo nendlela eyenzekayo nazo zonke lezi zigameko ezenzekayo nezifo bazalwane nalamatshe omlilo avele ezulwini umprofeti athe azokwenzeka uma ukuvala kombuso sekusondele bazalwane isiprofeto lesi sanikwa lento ukuthi iyeza sakhanyiselwa bazalwane ngaphambili and manje sesibona sesiyakholwa manje lento esho brother sami sesiyakholwa uNkulunkulu hayi ukuthi bese ngakholwa but yabo manje izwi lethu ukukholwa ukuthi kuyaqinisekisa ngempela ukuthi ngempela uNkulunkulu uyayikhulumile injalo bazalwane njalo neyizwe indaba bazalwane uNkulunkulu is calling us bazalwane uyasibiza
uthi uNkulunkulu bazalwane ashintshe indlela zethu zokwenza ngoba isikhathi siphelile bazalwane isikhathi. And lebhlungu kunesinye study engasibuka ubrother sami asipostile ekhuluma ngeintombi ezishumi. Uthi mangabe echaza lapha uthi abanye ba prepare sekulate kakhulu. Ninayizwa bazalwane? Ba prepare sekunjani? Sekulate kakhulu. Asingabi la bazalwane. Ngoba sesizwile manje. Asiye uNkulunkulu ukuthi asinike iwisdom ukuthi Nkosi njengoba sengizwile izinto zami zimaqhapheshe financially ngiyabhedela. Spiritually ngiyabona futhi kuyabheda. Kodwa Nkosi ngoba uyangithanda. Ngiyazi uzolenza icebo lokungivulela indlela la engenza khona. Bazalwane uNkulunkulu esimkhonzayo unothando. Akafuni isibhubhe. Yabona lento kade ngikhuluma ngayo ekseni ngithi bazalwane wasani kwe choice between isihlahla sokuphila nesihlahla sokwazi ukudla nokubi. Bazalwane uNkulunkulu wayengafuni sidle kulesihlahla sokufa. uNkulunkulu ufuna siphile and into ayenza ngokusipha indodana yakhe waprova lokho ukuthi akafuni ukuthi sife bazalwane ufuna siphile. Kanjalo namanje njobe sitshela izinto uNkulunkulu akafuni njani bazalwane sife sibhubhe. Yes sekubona ukufa kwamanje lokho. Bathi sikhuluma ngokufa thina lokho la uyohlukana khona noNkulunkulu engunaphakade. Lento uNkulunkulu angayifuni. So bazalwane ngiyanxusa ngomusa kaNkulunkulu. Please bazalwane. These prophecies abaleke ngalendlela xa ukwenza and usuwathatha serious. Yes siyahluleka lapho nalapha bazalwane. But uNkulunkulu uthi amandla sinjani? Sithenje siyobona insonilo. uJesu uthini? Matthew chapter 28. Uthi all power has been given to me. Uthi wonke amandla nginikwe wona. Angithi uyabona into bazalwane. Uthi hambani nenze njani? Nenze izizwe abafundi babo. Nibabhabhatize kameni lababa nendodana nomoya ongcwele. Nibafundise wonke engimkhomande kona. Rasa musa ngicayinela ukuthi angigoqe. Just one remark bazama singavala. uNkulunkulu bazalwane uthe ngoJesu unikwe wonke amandla. Asethi uJesu lapha egcineni athi lo I'm with you always till the end. uJesu njani? Unathi bazalwane. Emmanuel, God with us. Therefore we have nothing to fear bazalwane. Ifear kaSathane. Ngiyazi bazalwane. Asingaba amagwala ngoba mase abamagwala bazalwane. Ngeke singene embusweni kaNkulunkulu ngoba kungena amaqhawe lapha kuphela. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Ngiyabonga ukuba patient wenu. Ngiyazi sengiqe isikhathi ngoba semkhuzwa nje. Ngiyaxolisa bazalwane kuleyo ndawo le. Ningixolele. Ngicela ukuthatha mhlambe ama comments mekhona noma imibuzo then bese ngiyakhuleka. Noma mhlambe sicele umama nje oholo uNkulunkulu asivalele ngomkhuleko. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be set